سلام تخطاتلتنا إذا channel كما تكونوا تسبوك تكونوا أنا وتر تمنيتنا يوم لو مون أقدس زبلنا يوم نفلطم زلنا كنسمعهم زلنا زبلنا مارسات حزنا لكم تينا لنا حساب مودا تمسانا كسون في دمانا قدمكم أبنا لو مارستي أمونغونيتون يوروبانز قبر زلو قداينا يوكريا بيبتحيكم زلو أتيزة السلام زبها زلو نابيقسوك خيط كم زغل كم دما وانا ومعبالة زلو كنركن فتنينا عبي روبا زقاتم زلو كنت دما كنركن فتنينا سلازي كساب مودا تمسايد سنحب لكم لومي كابدو كونسيونا يوكرين زمسا فليتي تحشتو كتلوانيا تكون تاتابي بتحيكم زلو كتريهم. Let's start here. Ukraine war is in a critical phase where the Ukrainian front lines are rapidly collapsing. Russia has increased the intensity of bombardment. The Russian forces are steadily encircling the city of Pokrovsk, which is a vital Ukrainian logistics hub that could unlock multiple invasion routes deeper into the country. So, انتهي زبال زلو راشا بزبزح بوتاتات دف كم زلان بزح بوتاتات دما نوشتي أقد استعلاماتات نا يوكرين تأتو كم زلا يزنقر زلو. So, It's a vibrant city. Pokrovsk has been left in ruins. Most of its residents have fled, and those who decided to stay are now facing increased attacks by Russian forces. The drones are flying, exploding, and falling near people. So, أنتي كابتن أقد استي لوجستيكاوي هاب أقد أسيت كتما بوكروفسك تبال درجة راشا وش أتيوم مالو يلون يزبال زلقن أزيوم قريبا ما سلزلو أبو زخوني يكون ولا وتهدراوي علامات ولا وتهدراوي مدبراتنا يوكرين كمان سيف كم زي كون يزنقر زلو سلزي حتى كابتن إنه ويح وانس استوى لك تمام وحنا يزنقر. The roofs are shaking. Everything is falling on our heads. Everything is shaking. It's scary. تمتكعت أبو زلو نتوما أبو زلو هزبي أي تنبري دارقا بقى أنكت على دبداب سلزلو تي جزاوتي أنكت أمين أبكم زبوتات من بارنا يموت أتمرج حمز خوون ترايمبر كن برز خلا يكون كوميا لندبداب بتبوتات زق برز. Explosions are so loud. Located in the eastern Donetsk region, which Russia first attacked more than a decade ago, Pokrovsk is a hub of railway and road network. So زيان ريازلنا زيت كارتا مالتيتي تصلي من حساس صعدان حساس تصلي من زلو ستراشا تقصصيرات زلا كقون كله قال كابتن عبيت كتماتات لوانسك زبهال دونيسك زبهال ماريبول كيروسين زينتن عبيت كتماتات كقون كله حجي تي بوكروفسك زبهال تي العلا قداس نزلوا خمد مازي سابروزيشيا زبال كتما زياتن اوديسا كوكبس هاي كولونيوم كيروسين So زي عبيت كتماتات نايتي مبرق ناي يوكرين زنبريو الجزء اللي مواقعنتي بوكروفسك زباليو ملو بملو راشا زياتو تزلو كتمايقن تدفي تحيلي نابوغس كاي زلو سا نزيان مكو تصار دما راشا زي قال على بزح واقع كفيلا كم زلا يزنقر انت ولا يوكرين ون كابزيان خيوصو بزح واقع يخاف لهم And road networks crucial in eastern Ukraine. If it lost it, Ukraine would struggle to supply its frontline positions. If Russia took control of it, it would have more leverage to invade new Ukrainian strongholds, cementing Moscow's hold on the eastern region. Some analysts say that Russia's attacks have already hampered supply efforts. As the Russians now have gotten جنتايو انتاي زبحال زلو زبوتازيني يوكرين زبوتاز مقداف مالت تغلالا تي قدما جنبارا ببزح وقن اللوجستيكاوي زرقحي بوخد قبرا زي كبيت قاونيو ስለዚህ ነዚያ ከተማ እንድሕር ገዲፎም ንኣታቶም እቲ ኣብ ካልእ ግንባራት ኣብ ከባቢ ዘሎ ብምሉ ሰራዊቶም ክወፅእ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ብምንታይ ጌርካ ሎጂስቲክ ከተንቀሳቅሰሉ ክዕፆ እዩ ብካልእ ግምጣል ድማ ራሽያ ነዛ ቦታ እዚኣ እንተተቆፃፂሮማ ካልእ ቦታታት ናይ ዩክሬን ንምቁፅፃር ዝቐለለ ይኸውን ዳትስ ዋይ እቲ ጉያ ናይቲ ዲስካሽንስ ብወገን ኣሜሪካ ንኤሮፓ ዝግበር ዘሎ ጉያ ካብዚ ዝብገስ ምክንያቱ እዚያ ቦታ እዚያ ድፋዕ እዚያ እንተተሰይራ then it's going to be very hard to Ukraine ናይ ራሽያ ሓይሊ ጠጠው ንኸብልዎ ስለዚ መጠን እቲ ግዜ ዝተወሰደ ከም ዝሕጂ ንሪኦ ዘለና እቲ ሞመንተም ወይ እውን እቲ ናይ ምድፋዕ ሓይሊ ምስ ራሽያ እዩ ዘሎ ስለዚ ራሽያ ብዘላቶ ተቐፂላ እቲ ኩነታት ንዩክሬን ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኾነ ዳርጋ ርዱእ እናኾነ ይመፅእ as the Russians now have gotten closer and are, let's say, within artillery range of that of Pokrovsk and able to fly FPV drones over the city. It is clear that the city is no longer an important communication hub for the Ukrainians. President Zelensky has changed generals in commanding positions in the east, hoping to find a more efficient strategy.
Amid the growing aggression from the Russian Federation, we have to always be ready for combat, ready for any possible development. So كم نريد زلنا كم زحجز اللاتو مثلا راشا زغربو اتناي قدم إذا كتما زيال اتناي communication هابز نبرتو غينا حد قصل وناي تخلني زلا زلنسكي بتزقاتم زلو صقم بزحات قصال حلفتناي مغيار سقوم تاتي وسدالو بستغال منقدي قال استراتيجي رغي من زابو تازيا حزوا كترفي زلو جن تكونتات كا نعوزه فكدا يكون زلو ساتهم بزي نزي كحسبو خلو بوغن يوكرين جن كالي زحسب بوغن أمريكا جن كالي يوم زحسب زلو أمريكا. Focus now to the Russia-Ukraine war. U.S. Secretary of State Marco Rubio is making it clear that this war needs to end now. In fact, he has warned that Ukraine is being pushed back an entire century. And if the fighting does not stop, its future could be lost. زي أبز غربا استقبل انترفيو ناي ماركو روبيو زنصرو نجر تنيرو زي زربا زي يوكرين نحد 100 عامت ندحري تمليس خمزله بز حجاقات يمزلو حساب حجاقات يمزلو تراي يوكرين 100 عامت ندحري تمليسو ما خمزلو درو غازيطاتات نيروبا كوميلوم كباጭ وجميرو مالو نيتو كحجزكم يلاتيو نتهجر نعمتات تدحري كم زترفا اذا خات حكي نيتو زتحنو هجر يلا ننترفو ندحري دمالسو ليبيا كتحنوكم يلو هذا 100 عامت ويل اليو ندحري تمليسو مالو ني يوغوسلافيا كم غير كم تجمع غير سلازي نيتو زاتو هاجر كتعي تخليا بفلاي نيتو ابا خوين وغز جمره زد حانو نغير يلن تلفزعنو سلازي اجين نا يوكرين ات ريل كيزيو እንጂ ካልኦት ሃገራት ንዩክሬን መደበር ንኔቶ መደበር ገይሮም አንጻር ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክዋግኡ ከለዉ እቲ ክመፅኦም ዝኽእል ዋጋ ነዚ ይመስል ብሓፈሻ ግን ኣሜሪካ ይኹን ብፍላይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ነዚ ኩነታት ዝሃንዳሲቱ ሰያ ሕጂ እቲ ዝሃንደሰ ኩናት ስለ ዝገበረ እዚ እቲ ናይ ትፅወታ ናይ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ነዚ ትመስል እንታይ ትመስል ሓደ ኣመሓዳሪ ሓደ ፕሬዚደንት ይመፅእ ቤላ ገይሩ የቃፅለካን ትከትካን ዝግበካን ድሕሪኡ መፅኡ ነቲ ቅድሚኡ ዝነበረ እናፅረፈ ብሰንኪ ከምዚ ኮይንኩም ይብለኩም ካልእ ሃገር ከም ዝመፀትካ ኦባማ ከምዚ ስለ ዝገበረ ኣነ ዘድሕነኩም ዘለኹ እናበለ ይመፅእ ሽዑ ደይሳላ ኦባማ ይንበር እኮ ትራምፕ እያ ትሕነና ትብል ማለት እዩ But at the end of the day, بدحنا مقارجة the same policy نيرو. حاوت أنتو لامتات كم سرمكا دحري خازم الزول administration كم زي كم ميزنا برا الحنت كم زي قبره تقعد ميز قبره قبنك زغونة حتى تنتيبلون زيتي زحزن political أو تانا أمريكايو بس هاتهم هاجر دحر هاجر يفرسوا بتنا عاداتهم تكونتات كم زلوا يقتل زيها نايب حق تجرب من نجار تلا نزي بس حزب عالم تجرب نجار ونساء. Let's just first get you the details. Rubio, in an interview with an American journalist, painted a rather grim picture of Ukraine's future. He stressed that Ukraine's energy infrastructure is being decimated and the cost of rebuilding will be enormous, adding that millions of Ukrainians have already fled and many may never return. According to him, this war is not just about territorial disputes, it's about the survival of Ukraine itself. Trump's administration, he reiterated, believes the war must be resolved through negotiations. Not just that, he emphasized that both Russia and Ukraine will have to make concessions if there is. So ti zaraba zallo ጉዳይና ዩክሬን ብጣዕሚ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎን ህዝባ ከም ዝበረሰን ፋሕፋሕ ከም ዝበለን እቲ ኣብ ስደት ፋሕ ኢሉ ዘሎ ህዝቢ ዩክሬን ክምለስ ከም ዘይኮነ ብዙሕ ካብኡ ምክንያቱ ኣብ ኤሮፓ ክነብር ተጀሚሩ ናብ ዩክሬን ከይዱ ዓንያ ዘላ ሃገር ናብ ኣነ ክምለስ ምክንያት ክህልዎ ይክእልኒ እዩ ምናልባት እቲ ሪኮንስትራክሽን ብዙሕ ባጀት ተገይሩሉ እድሉ ክርኢ ከይትኸውን ግን ብሓፈሻ ከምዚ ጌርካ ሃገር እንተዕኒኻያ እቲ ካብኣ ዝኸደ ሰብ ቀልጢፋ ይምለስን እዩ ምክንያቱ ያ ህይወቱ ሓንሳፋሕ ምስ በሎ ካልኣይ ህይወት ንምህናፅ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ሰው እቲ ኣባይቲ ዓንዩ ስለ ዘሎ ሰብ ተኻሪዩ ዝነበረ እውን ኣበይ ክነብር እየ ክብል እዩ ስለዚ it's a very very sad reality ግን እዚ ዝብሉና ዘለው ምናልባት ካብቲ ህዝቢ እንተደይ ሰሚዕካ ክርዳእካ ይክእልኒ እዮም ዘስማ ви з камерою ви військово зобов'язаний? Я іноземець. Звідки ви? Я з Лондона. З Лондона? В Британії є обов'язкова ዜና ኣንስቲ ትሪእዎን ዘለኹም ሰላማዊ ሰልፊ እየን ዝገብራ ዘለዋ ብዛዕባ ኣሰቦተን ናብቲ ግንባር ከይዶም ምምላስ ስለ ዝኣበዩ ስለ ደይ ኣመልስዎን ዘለዉ ዩክሬናውያን ኣንስቲ እየን እዚአን ናይ ብሓቂ እቶም ሰራዊት እቶም ኣብቲ ግንባራ ዘለዉ ዕረፍትና በንስቶም ክመፅእ ከም ዘለዎም እንታይ ይብላ ኣለዎ ንኣብነት
እቶም ልዕሊ 6 ወርሒ ኣብ ግንባር ክፅንሑ የብሎምን ስለዚ so if ነቲ ጋዜጠኛ የን ዝሓቶ ዘለዋ ግን ብኣፈን ክዛረባ ከላ ክንሰምዐን and tell me please are you aware that according to NATO standard እንታይ بحق نيتو حد وتهدر على شد شورحي أبقد ما جنبارك تسألنا كم زلوا كم زبلت حقنا تنتفلتوا على شد شورحك تسألنا كم جاي بلو سوري شد شورح أنت جيراب كده بجنبار كم تسخم زلوا نفسه. These women are fed up of seeing able-bodied men in civilian clothes. They want their husbands back. We're at the Bell hearing of a serviceman who publicly left his unit. Here with banners in support of his protest, wives of other زين أنا أسبوتن عبت جنبارات كوفي لهم زلوا بسخوني يقول ناب أن كمان تزاي كعلو معلتيو أو تتحيزهم زلوا that's why بقى سلام وصل في جنبار زلوا بخالك بقيمت على كرة خلقة كالوت كلا سبعة دما جنبار خد زغلو أب كتماتات كوفي لهم كانر لنا ينزل ولا زلوا سازي تي أمامات كم زلوا قزيقات فلت معلتيو ترانا إذا كنت كم زي أب ሕብረተሰብና ራሽያ ይኹን ናይ ዩክሬን ዓባ ገዳስነት እዩ ዘለዎ ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ሰርእነት መንግስቲ ፀገም ክፈጥራ ዝኽእላ ኣብ መወዳእታ ምክንያቱ እንድሕር ንሳተን ተንስአን እቲ መንግስቲ ክገብሮ ዝኽእል ነገር እውን የብሉ soldiers, men who've been defending our country for more than 1,000 days. Not all women are prepared to wait so long, especially those who went abroad, but also those who stayed. I'm trying to save my family. سنتين زبل زلا أسبتنا للشيخ معلتات أب جنبارات كوينهم نهجرنا بجقلنا تخلاقيلو مالو لعلزين كونا يكل نيوسيت عقل مسبع مالتنا مودا تقبض The defendant is 25-year-old Serhii Nestilov, who says he left his unit to draw attention to the need for reform. In particular, for the right to leave the army after a certain period of time. سؤال تقداي تام سراويت نجدن عرفت كم زليهم زلوا تي بزح سراويت كابت جنبارات حد يميت كم زلون مسكدة دما بو يحبها كم زلون إذا نقر هذا تي ديزرتيشنز بحال تقريف كام هدام بدعمي لموت تريو كوينو خم زلا بيوكريناويان إذا نقرتي وداي دما كابز عجن سمع زلنا. He's allowed out of his cage to speak. Your Honor, respected citizens, for 5 years I've been defending Ukraine, agreeing to a temporary restriction of my personal freedom because it was necessary, because Russia attacked us. Today it feels like I am on trial not for desertion, but for having the courage to say that soldiers are not slaves. If we carry on fighting like today with exhausted infantrymen, they will end up mobilizing the police inspector too, and the prosecutor. But later, when the Russian army will again be at the gates of Kyiv. The judge. So in times of Luzalo, ati sarawit عرفت تدي رقيبو نفس دروك بتحت زي كيلو قيار كركبت زي كيلو بملو حيلوك على سايكل نيو بملو حيلوك على زي كيلو دما سراويتنا راشا أبزا رسكة تماكم تسمخانو مفلات يدلي بلو مالو اتحطو ده حطو دلون يكون النتني زي زلو يوكرين تايت بلدلا انتهت بهالدلا ايقونا نتاب جنبارا زلو عرفتك وهابو زو كل من سي ابت هاجر زلو نبوت هادرنا كتبغسو كم زلوا نعون تغيرا كمان نتكوينات تخول يتخلنيا كنت مزازونون راشا يتخلنيا يزبال زلو اتسراويت اب جنبارا زلو امانه كفي وخم زلو يزنقرنا يوكرين معناته تكوينات تنفاز زي هبر تكوينات ندعرو قينو عرفتي يبلو زبريه يبلو قال يبلو يخزلو اجي اكم زكرتات نساتو مبرنا هذا اللي يقولوا እቲ ዩክሬን ግን بحفشه اخول سراويت ون يبلو ስለዚህ حدش سراويت جدا كتعسكر لك منسيات كتعسكر لك بحيل قديت تقبر لك حق كتاتات لك نابلونه منغسي خبدي يصقطو يغبروا له بس دما توم اب سراويت اب جنبار تنبر دما للعقمم كوينوم كاد ميفتن له ስለዚህ እቲ ሲቹዌሽን ክሪቲካል ደረጃ በጽሕኩም ዘሎ ክዝረብ ከሎ 10 ግዜ ካብዚ ዝበገስዩ እቲ ኩነታት ናበይ ክበጽሑ ኣብ መወዳታ እንታይ ክኸውን ይካላርስ refuses to grant Nestilov bail. The government has promised to legislate on wartime demobilization. Alyona, together with other soldiers' wives, regularly stages pickets to ask why it still hasn't. If you've got a printed appeal, we can pass it on. We gave them our appeal a long time ago. We're waiting for them to keep their promises. The protests are authorized despite martial law, but no bill has even been debated.
So بحبشة تي دك نستيوزين زبلا زلوا سلام تاي كالو دي كدو أكندهم سبكم قبل نيجي دنيو ونيا تكالو تابع عدد تلو سلام تاي سبقتنا دك أنا ترايكم زخون كبحال كم حدا نبور ترييو إذا كم زيلو نهالو خلو كالي جنبارد ما تي كالي قداي كالو أبزي أوروبا زل خايت دك سعينة زلوا تقداي. At sea with the battle against Russia's shadow fleet, nations around the Baltic Sea are calling for more protection for critical infrastructure after another undersea cable was damaged last week. It's the fourth incident in just over a year involving a ship coming from or heading to Russia. Now, since 2023, there have been multiple occasions when كالي زي بالتيك سي زبحال زلو زي بحر زي منغو سويدن فنلند استونيا لاتفيا ليتوانيا بولند كمون to some extent German and Denmark زلو كبابيو أبزي بحر زي بفلاي دما أبتي وغن استونيا لاتفيا سويدن فنلند زلو undersea cables مالتنا communication انترنت حبريتان أبتحت مريد زل أبتحت بحر زلو cables مالت جمد مالتيو يهرم كم زلو عدر بعد جزيات إمو كم زلون زبو قداي زدما أكتوف سباتاج ويون دايما دايلكا زقبر زلو حدا جنيا تبقسو مقانون exact لما يقبروا لا يفلطون يمكن راشيا تقبروا زلات تبلك ألقن عصرت جزيهم زدر بيوا investigation يقبروا هم زلون مرمرا يقبر كم زلون برقسكن من كم زقبروا كسب حجاي فلطون له حدا كابتي أزارة بارستي نيتو وتادروا عقمناتو أبو يزرقح كم زلون زي أبو تازياد ما يقاطم يالن كربلاي نخلينا جن حنت كابتي فلاش بوينت بروفيسور جون مشايمر زبلا حنت ناي مواقيت بوتا كتكون تخل زي بالتيك سي زي بحاليو كم تري ور لون بملنتن هاجرات أكال نايني توصلوا زغنا نراشا موصناتا كعصواي فتنو زلون زي قداي زدما بقليلو نبكال ججف كينات خيز كوسد زخل نطب مخانو بجنزاب يدلي سلازي زي تدقاقامي زي العالنتبي دايما دايلوم زشرارخو نغرات كم زلو مفلات يدلي حدا نغر كاب معراب عالم كاب نيتو تتماهيرنا لنا مجمريا نغر بعلي دزر بميديا غيرو كالوت كم خمس غبرو زلو غيري كشطو دفتن نت حزبناتو مانيبيليت مغبار كم زعملنا بغونن مسلافن شعو تي وتادراوي دي ولا قطباوي تبقسوتات سغمتات نختوسد مخنيات كونكا سلازغل جي ولا تي نايتي اوروبا حبرت Communications, electricity or fuel leaks were disrupted between Sweden, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, and Germany. DW correspondent Terry Schultz looks at the credibility of claims that these were all accidents. Another anchor has fallen off a ship, hitting a vital cable on the floor of the Baltic Sea. A telecommunications line between Sweden and Latvia was broken Sunday by a cargo ship after it left a Russian port, exactly a month after another vessel dropped and dragged its anchor in Finnish waters, rupturing vital links between Finland and Estonia. That crew only pulled up the anchor's chain after some 100 kilometers when Finnish authorities seized the ship and demanded it. Divers found the anchor later. Sea Captain Magnus شو انتهم زبر زلو كابتن مراخب بزح غزي انكر كم زودق زلو انكر مالت ملحق ابو دبت تحزن زنبره عندبت كم زودق زلو اجيت زودق زلو كاب مراخب ناي راشا يودق كم زلو يوم زبل زلو again the investigation exactly انا كاب افهم كم سمعكو كابتن مرحتي تخكل راشا جيراتو ابزبل مسعات بصحم يلون تزرباغن اب راشا قص كم صققع Somebody says these things don't just happen by chance. How many times have you seen an anchor just accidentally drop off a ship? From my ship? Never. An anchor normally in the open seas is secured with 3 different systems. So for anchor to drop, all these 3 systems have to be incorrectly applied or not used at all or used wrong. Beyond that, Vinberry says, dropping an anchor makes such a din, it's hard to imagine the crew wouldn't notice. He suggests I find an example online to see for myself. Okay, seems like that would be hard to miss, and afterwards, it would be quite a drag, right? It should be obvious in, let's say, 10 minutes. He says that's a handful of kilometers, not the 100 the Eagle S traveled, nor the even longer distance the Chinese ship Yipeng 3 is suspected of dragging its anchor a month before that across multiple cables, again having left that same. So in terms of Lizalo, is a marakhab dayma daylan on the anchor natin ودي أخلو ني بزح كيلومترات كم زخلا زلوا بزدمات العامة بمريت ناتقوت تسلا زخيز زلو إتي أمريت وريد زلو وين أندرسي كيبل زلو تجمد أبقى لنا برخيبو كبات كخمس خلن كم بلاش وخمس خلن زعجي
ድሕሪ ሓቂ ኮይኑ ደመደይልካ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ክኸውን ከም ዝኽእልን እዚ እውን ኣክት ኦፍ ፕሮቮኬሽን ወይ እውን ምቕስቃስ ናይ ሽግር ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ተደጋጋሚ ድማ እዚ ጉዳይ እዚ የጋጥማሉ እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ሶ this is going to be እስከት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣገለነ ተዛሪባ ነይራ ንስማ እያ fierce critic of Russia, not mincing her words. Now, as the European Union's foreign policy chief, she has to represent the interests of all 27 members of the bloc and to bring them together rather than push ahead. At a time of uncertainty and crises, we had a chance to catch up with Kaja Kallas here in Brussels to speak about Ukraine, Russia's hybrid attacks, and the return of Donald Trump. Kaja Kallas, thank you for talking to DW. እዚኣ ናይ ቀደም ናይ ኤስቶኒያ ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረት እያ ሕጂ ናይ ኤውሮፓ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኮይና ዘላ ካልአይቲ ዝለዓለ ስልጣን ኣብቲ ኮሚሽን ናይ ኤውሮፓ ማለት እዩ ናቲ ሓላፍነት ድማ ዲፕሎማሲ ናይተን 27 ሃገራት ኤውሮፓ ማለት እዩ ናተን ዲፕሎማስያዊ መርሕነት ማለት እዩ And let's see, as the European Union's top diplomat, you have to deal with many challenges, but I guess that your job has gotten much tougher since Donald Trump's return to the White House, and he's dishing out threats and complaints against Europe. So the US and Europe are still friends? We are still friends. We are. So, ስራሕኪ ካብቲ ኖርማል ከቢድ ስራሕ ክነሱ ሕጂ ድማ መሊሱ ከቢድ ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ስለ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣንጻር ኤውሮፓ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ መርገፅን ኣካይዳን የብሉን ስለዚ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ዕሩኽ ኮይኖም ይቕፅሉ ዶ ትብላ ኣላ ኦፍ ኮርስ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ብሕም ምባል ክልኩል ስለ ዝኾነ ብኦም ፍርህሎም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝደለዮ ይላገፀሎም ሓንሳብ ታሪፍ ክቦም ሓንሳብ ከምዚ ይብል ንሳቶም ግን ሓንቲ እውን ሕማቕ ዘረባ ክዛረባ ኣይክእሉን እዮም ዝኻ clearly man farrah kam ዝኾነ ትፈልጥ ማለት are still allies so they are our biggest partner in terms of economy but in terms of security as well. I had a very good call with the Secretary of State Marco Rubio this week. We were going over the different parts of the world where we cooperate and also seeing where we can do more, so I'm quite positive that we have a good relationship. سنتات ولدلا مس منستر قدات وصاي مزنا نا امريكا ماركو روبيو تراغيب بالتليفون صبغ ميت كم زكادت ابي بحبراو سرح كسرحو خمزلو ومن ابي من متعريات كبر خمزلو من صبغ زخونه مرددا زلو زربا كم تزراربو يزنكر زلو سلازي ماركو روبيو منستر قدات وصاي مخانو يوروبا تسفا غيرو مالو يوم قرب معناتو نتكونتات كردو زغلن نتناي كوينات نايغلن ون دغاف سلازخونه ابو قرب تسفا غيرو مالو دونالد ترامب رايو دهيلوم زلو so نغتل. In your first phone call with Secretary Rubio, you spoke about maintaining pressure on Russia. What did he tell you? How is the US trying to end the war in Ukraine? They are understanding that to end this war, we have to put the pressure on Russia because Russia is the one who started this war and Russia can also end this war by not bombing civilian infrastructure and withdrawing its troops from Ukraine. And therefore, we need to put the pressure on them. I think the understanding is there. Also, President sometimes ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ብጉዳይ ናይ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ራሽያ ፀቕጢ ክግበር ከም ዘለዎ ኢና ንፈልጥ ዘለና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ መምርሕነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይብላ ኣሎ ማርኮ ሩቢዮ እንታይ ይብላ ኣሎ እያስተረዳዲና ኣለና ራሽያ ነዚ ኩናት ጀሚራቶ ስለዚ ራሽያ ሰራዊታ ክሳብ ተውፅእ ወይ እውን ዝኾነ ትገብር ፀቕጢ ክቕፅል ከም ዘለዎ እያ ትብል ዘላ እቲ ምሕዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ማርኮ ሩቢዮ ማለት እዩ ነቲ ፀቕጢ ክቕፅል ምዃኑ ነጊርና እያ ትብል ዘላ በቲ በዓሉ ተዛረቦ ኢንተርቪው ግን እዚ ኩናት ቀልጢፉ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ እዩ ተዛሪቡ ስለዚ ኤውሮፓ መራሕቲ ኤውሮፓ ድማ ዓቕሚ ክኸፍሉ ከም ዘለዎም እዩ ተዛሪቡ ኢንተርቪው ናቱ ግን ኣብዚ ንዓዓ መብፅዓ ከም ዝኣተወላ ወይ እውን ፀቕጢ ኣብ ልዕሊ ራሽያ ክቕፅል ምዃኑ ከም ዝበላ እያ ትብል President Trump has been very strong in his statements towards Putin, so I guess we see the picture quite similarly. So ti ኩነታት ናይ ዩክሬን ብሓደ ዓይኒ ኢና ንሪኦ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ that's very hard ምክንያቱ ሓላፊት ናይ ስለያ ናይ ኣሜሪካ ኮይና ትምረፅ ዘላ ዘለዋ መረዳእታ ነዚ ይመስል Apparently you don't. Let me ask you, I've worked very hard to put your own words here in front of the committee. Not, fake news, not conspiracy theories on the internet, but the actual things that you have said. On February 23rd, 2022, at the very moment that Russian tanks were rolling across the peaceful border of Ukraine for the first time, you tweeted at 11:30 p.m. your time. This war and suffering could have easily been avoided if Biden administration / NATO
had simply acknowledged Russia's legitimate security concerns regarding Ukraine's becoming a member of NATO. Did زي نا تنافع حد زارب زلو سنترنا أمريكا يو تا حلافيتنا كل سلة مربباتنا أمريكا خد كون دونالد ترامب رقي وازلو كاتو كيناز جمرو المعالتي تانكتاتنا راشا ناب يوكرين كاتغلو زي كينات زي تتأو مبالا نيرو نيتو ناي مسفحفحن ناي شجر مفتعرن حلمناتو أو قاريسو legitimate وكا قبول زخونة ناي security حتو ناي يوكرين ناي راشا با راشا يوكرين أكال ناي توكتكو ناي تغلنيا security ناتي لعون سك أسل زلو نزبل نيتو نزن تزغبال نيرو زو كينات زك جمراي مخالن لازم نزو كنا تازي بقاربا كاب بوانو نصبو مردات هازنا براسب مخانا بزينا نري زيا سبزيا حلافيتنا يتسلي أمر ببات تغينا اتكونتاتنا مغيار عبد خلو اللو مهنياتو هذا كابتي نزو كل شجر زور زلو CIA زبحال تكالنا يسلي أمر ببنا أمريكا مخاني زنقا سلازي ناتو ناي كل سلياو ناشنال سيكيورتي ديو تنايا NS House of Law ناشنال انتليجنس ديو كومدماتي FBI ناي كلاتهم حلافيت ياخد كون سلازي نسادما نتكونتات تخكلنيا سلازنا برايو يحتى يزلو بزعبازي. Did you say that, yes or no? I believe you're reading my tweet, Senator. Yes is the answer. A few months later, you said on your podcast, and I quoted it, quote, but this regime change war against Russia that the U.S. and NATO are waging via their proxy in Ukraine didn't begin when Putin invaded Ukraine. They had their eyes set on this objective long before that. Exactly. حق خريوه زون حكيو زي رجيم تشينج اب راشا فلاديمير بوتين زقبرو وزنبرو كيناتنا يوكرين يكون مبقسنات ننوح عمتات امريكا رجيم تشينج تسرع زنبرتها ناب ناي راشا منكسن مغيار ننوح سريها سلازي اتناي مودا تقلع من قد يوكرين زقبر زلمبر نوح زقبري اجين زي ننوح وان بسفحيو بريزنت ايرترا أبراشا قيدون بسفح استزاربوا لنا قرن تلوت تمساس عليه زيادة ما حلافينا يتسلق كنت تبالزلا تخك لنياس اللي زلوا سلازي زي تحكنت كميلو أبتي عب مجابة. Did you say that, yes or no? I believe you're reading my tweet. Thank There's you. a The lot answer is more. yes. You're quoting a podcast that I'm provided happy much to have more a conversation context. with the chairman about whether I'm taking anything out of context. I don't think I am. And your answer is yes. Are you aware that your comments about proxy wars and Russia's legitimate security concerns, to quote your own words, are in alignment with what the Russians have said to justify their invasion of Ukraine? Yes Senator, or no? I don't pay attention to Russian propaganda. So My goal is to speak the truth, regardless of whether you like it or not. I'll take it. That's fine. انتهي بلالسكي أتي كسع كندي طوايات مخانم توم زي زوم سنيترس التساز بلت حكي زد بالكي حكي كند زبل حكي حصوت إلو كند حتى زد بلي زل خسي راشاويان زد كملوا بروباغندا مخانت فلتري بلالو تحطو حكي حصوت إذا ربازي حكي حصوت يا تحطو حصوت تقينو سلامتاي تحسوك بلا يقبع حق تقينو خاقل إذا رباق انتاي حق مخانت وبقى يفعل راشاويان حق سلا تزاربو زلو ناي راشا زربات دق من لقيد بلو زلو ناتنا بروباغندا بحصوت نتكملو ناراتيف ناتنا زي تتكم كيلي زخصا زلو تحصوت نساتون تكملو نعو زي تتكم كيلي زخصا زلو زي خاتي دراما نبلو زلنا زي اي سنة هيرنج زين ترخيبكا تزبلت حق زوات صلو بوتاسي. Fine. You said you are used to speaking truth to power. Yes. I'm shocked to hear you now say that, you are agreeing. I'm not shocked because I know you said it. You are agreeing that you basically said that Putin was justified in rolling over the peaceful border of Ukraine the first time since World War II that a free nation had been invaded by a totalitarian state. And you were there at a ريت أقرقرناتو نمجمر حنتي فري ستيت بحد حيال ديكتاتوريا وسرعة وريرا نبلي يقرع له هام على العراق انتي أخلق الزر دي خماتي خمنيركم أفغانستان ليبيا انتي سلوزو خنادين نمجمر دحرك على يكون تعلم حنت فري هاجر انتي مالو تفلت مالو كابانا وصاي كالا هاجر زت حرمت نحنا دي وررنا مالتي برزون كل الهاجرات بحدا عني زلوا نسوز قبر زلوا يجن اتي أجابات حرارة أنا تتري ولا درامات كسع كندي تفلوتيكا دراما مخانو كل زبلته everybody knows حق مخانو أب حصوت كم زي بلو أتساقم جن حق مزراب نساتات بلو I speak truth to the power نتوم سبب سلطان حكي هذه زارما بحكي هذه قط وميلاته حسيخو كوي بلا يلا حق مخاني فلت كوي
እንታይ ግን ክትምዝዞ ስምዒት ናይ ህዝቢ ንኽትንክፍ እዩ ከምዚ ሓፍኮፍ ዝብል ዘሎን ገለ መለን 11:30 p.m. that night to say that you were with them, not us. And let me tell you something. You say you don't know because you don't read Russian propaganda. Russian state TV then aired your comments. Did you know that? Senator, I think you should also quote the statement that I made criticizing Putin for his invasion of Ukraine. What I would say, Mr. Chairman, with the last, it's up to all of us. We're the Senate. እንታይ ስኬላቶ ምዝራብካ ዘይተረፈካሲ ሓቂ እንተለካ ኮይኑ ንቭላድሚር ፑቲን ናይ ራሻ ክነቅፍ ከለኹ ዝገበርኮ ትዊት እውን ክትጠቕሶ ዝግባእካ ኢላቶ እንታይ ኢሉ ክጠቕሶ ስዳ ፈላሊኻ ምጥቃዕ to decide whether we're going to confirm this nominee. Obviously, we didn't. So እቲ ሓቂ ከመይ ኢሉ ኣብቲ ውሽጦም ኣትዩ ከም ዘለዎን እቲ ሓቂ ድማ ክሳዕ ክንደይ ኣግርግር ይፈጥረሎም ከም ዘለዎን ኢና ንርኢ ዘለና select this nominee. But can't we do better than somebody who doesn't believe in 702? Can't we believe that somebody who can't answer whether Snowden was a traitor 5 times today? Who made excuses? So ብሓፈሻ እቲ ዕግርግር ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣድሚኒስትሬሽን ዘሎ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ከመይ ኢሉ ይዓኑ ከም ዘሎ ኣብዚ እውን ረሂቦ እቲ ክልተ ዓበይቲ ጋዜጠኛታት ዝገበርዎ ቻት እስከስምዑ Telling off-color jokes off camera. Thank you so much. No, my pleasure. We are in Riyadh, Saudi Arabia. We are. I'm not going to ask you how you wound up here, but I'm glad to see you. Well, we're both here for the same reason, actually. We both got into the oil business. Yes. So I want to ask you. So ክልቲኦም ኣብ ሳውዲ አረቢያ ወይ እውን ኣብ ሳዑዲ ዓረብ ኮይኖም እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ እዚ ቻት ዲቤት ዓይነት እዩ ኣብ ዛዕባ ጉዳይ ናይ ዩክሬን እዮም I want to start just on a very hostile note, okay? Because I feel like it's a good way to frame that. Good. No, let's start with me to continue. Zelensky is a hero. How could you say that? So ቀዳማይ በቲ ክብድ ዝበለ ኣርእስቲ ክጅምር ይብሎ ኣሎ ዘለንስኪ ድማ እዩ ተቐዳማይ ንዘለንስኪስ ከመይ ጌርካ ሂሮ ትብሎ ከመይ ጌርካ ሓያል ትብሎ ኣባያ ትጅምር Okay. Your views, a lot of conservative views in America, is that 30 years ago, there would have been no element of resistance from the conservative side about taking on a Russian dictator who'd invaded a European country. I know it's a lot more complicated. I know the history, but a lot of very smart people on, a lot of people you've interviewed. And, you know, I do learn a lot each time I talk to them about all the history, obviously. My brother was a British Army colonel. My sister married a British Army colonel. They've all engaged in conflicts around the world. And so it's complicated. There's no doubt that on the Russian side, they believe they were provoked into doing this. I know that you have sympathy with that view. There's also no doubt from the Ukrainian side that they believe since the 90s they've been this sovereign democratic country, albeit not perfect. You think deeply flawed. I think they've been imperfect, trying to improve. And Zelensky has actually, I think, been a force for good, not bad. But ultimately... So تزربا حجنتايو زلنسكس كما يركا طوي مراحي تبلو يلي حتى تولو تزربا دما طوي وي مچم كمزن سلو زغونه كاب وتهدراويان سترابيت يمتيه سلازنا وتهدراو كنتات يردانيو كونسرفاتيفس نا امريكا كما يلونكم استقيروا دما يقرمالو قالنا بلا يزار بزلوتا فرتعتوغن حجخ متيا What's happened now is that you have a situation where, as Donald Trump told me recently, you know, it's just the mowing fields now, where you have thousands of young men being killed, often on a daily basis, on both sides. And no one's winning this war, it seems to me. And if anyone is going to win, it's likely to be Russia, not Ukraine. And then what happens? And that concerns me enormously. If the West allows... Donald Trump comes in again, I'm sorry about one to Kinat Nebaki Hadaganian, Bzuxabbality again, emote comes along, Hasaraiti mot comes alone. Is it a map, Manum Xorozal de Conas, Hadagania, and what you're going to mode that Russia, Kasorotholnas, good days, easy. Allows Putin to just take the land he's taken. What guarantee do we have he won't try and take the rest of Ukraine? He took Crimea. He's back for more. I think he wants the whole of Ukraine. I think he won't stop there if he's allowed to get it. I think he's a pretty ruthless, evil Russian dictator. How are we defining, just to find the term so we can... أبزيها تجمر تزرباج بزع زربان دي دربي درلو مجمريا ديكتاتور مالتاي مالتيو إليو نبوتين كم ديكتاتور قال جيروم يوم زقلتو أنت مالتي ديكتاتور. Follow the same. What's a dictator? A dictator to me is somebody, well, I would start by saying you have no... مالسيا بلون معناته دونالد فلاديمير بوتين ديكتاتور هيكون ديكتاتور باي ديفينيشن زي مرات مالتيو فلاديمير بوتين كنت مريض يزال بنصارو مني زي تمرص زلا بزوان زغتريهم جيت زربا زي كده كابتوم نتزربا بروباغندا قال زدوق مسبي respect for democratic norms, election, a free and fair election. So like an unelected leader would be a dictator. Well, you wouldn't argue that Putin, for example, has free and fair elections. No, I'm not that interested actually. Are you not? In
Not really. It's not my country. I'm interested in my leaders, whether, they have the consent of their people. It's not of great interest to me. So እቲ ምርጫ ናይ ሓደ ሃገር ምርጫ ይገብር ኣይገብርን ግን እቲ ምርጫ ፌር and ትክክለኛ ምርጫ እዩ ነይሩ ኢልካ ተኣምን ዶ ይብሎ ኣሎ ኣነ ራሻዊ ኮንኩን ናይ ራሻ ከመይ ከም ዝነበረ ድማ ናተይ ስራሕ ኣይኮነን ጃጅ ክገብሮ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ንናቱ ኣካይዳ ስለ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ታኮ ካርልሰን ንቭላድሚር ፑቲን እውን ኢንተርቪው ገይርሉ ዝነበረ ጋዜጠኛ እዩ Whether I do think Putin's like way more popular than Joe Biden. ካብ ኣነ ዝረኣኽቦ ድማ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ሃገሩ ዝለዓለ ዝናን ፖፑላሪቲን ኣለዎ ካብ ፕሬዚደንትናትና ዝነበረ ጆ ባይደን ኣብነት ይብሉ His people. Yes, more popular in Russia than Biden was ever popular. I wouldn't dispute that. But why are you so against Zelensky? No, I'm just trying to understand when you dismiss Putin as a dictator, which totally fair, I guess, but I'm just trying to understand what you mean by dictator. So the first criterion for dictatorship is that you're not elected. And what else? Because Zelensky's obviously not elected either. Yeah, you're... ሕጂ እታ ዲክቴተር ኣባ ሒዝዎ ኣሎ ዘይተመረፀ መራሒ ማለት እዩ ዲክቴተር ኢልዎ ስለዚ ዘይተመረፀ እንድሕር ትብል ኣለኻ ቭላድሚር ፑቲን ጽቡቕ ሕማቕ ምርጫ ካላርሲ ግን ተመሪጹ ዘሎ እዩ በንጻሩ እቲ ሂሮ ትብሎ ዘለኻ ዘለንስኪ ኣይተመረፀ እንታ ዓመት ምርጫ ወዲ እዩ ኣብ ኩናት ከለኻ ምርጫ ክትገብር ኣለካ ሕጊ እዩ እዚ ንሕና እውን ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ከለና TFDR ዝበሃል ፕሬዚደንትናትና ምርጫ ገይሩ እዩ ራሻ እውን ኣብ ኩናት ከላ ምርጫ ገይራ ኣላ ስለዚ ምርጫ ክገብር ኸል ነይሩ ምርጫ ኣይገበረን ስለዚ ዘይተመረፀ መራሒ ታ ዲክቴተር ትብል ብትክክል ቃል ተጠቂምካ ኣላ ናብ ዘለንስኪያ ትግባእ እዩ ዝብሎ ዘሎ ከመይ ገይሩ ሃምብሊ ቤላ ገይሩ ኣውዲቕዎ ኣሎ ረዚያ So I'm just trying to kind of figure out what you're talking about. Well, your comparison with Zelensky and Putin over the last 2 years, I found baffling because you seem to think there's some moral equivalence between the two. And Zelensky hasn't illegally invaded another country. Do you not have a problem with what Putin's done? Hold on. I just want to know what a dictator is. I just want to know. I mean, maybe he's a better guy than Putin or whatever, and you could say some things about one or nothing. But like, if we're just going to define dictator, the first feature of a dictator is he's not elected. So Zelensky's not elected. He's also, he's banned a religious denomination. He's murdered his political opponents. He has banned a language group. Those all seem like features of. ካብ ቀፂሉ ድማ ዲክቴተር መን ምዃኑ ፅቡቅ ጌርካ ብርሃልካ ዘይተመረፀ እንተኮይኑ ዘለንስኪ ኢልዎ ሃይማኖታት ዓፅዩ ዘሎ ንኣብነት እቶም ራሻዊ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ዝዓፅወ ኣንፃሩ ንዝኾኑ ዘጥፍእ ዘሎ ከምኡ ድማ ቋንቋ ራሽያ ኣብቲ ሃገር ንኸይዝረብ ከልኪሉ ዘሎ ስለዚ ብብዙሕ መንገዲ እቲ ዲክቴተርሽፕ ዝበሃል ዘሎ ዘንፀባርቕ መራሒ እንተሎ ዘለንስኪ ግን ናይ ዲሞክራሲ ሲምቦል ኢሎም ካየ ታቅዕሉሎም እጂ ቤላ ገይሩ ከመይ ገይሩ ነቲ ሓቂ ንሓደ ካብቶም ዘለንስኪ ሂሮ እዩ እናበለ ዘጣቃዕ ዝነበረ በተን ኣገደሲ ነጥብታት ጥራይ ኣፋት ሒዝዎ ኣሎ Dictatorship to me. Now he has the support of the British intelligence agencies. That doesn't mean he's not a dictator though. That sounds like a dictator. I mean, if I just gave you a piece of paper and I'm like, here are some qualities of a European leader, you would say, well, that's not legitimate. That guy's a dictator. I can't support that. But his name's Zelensky, and he was once a comedian, and he does my show, so he's not a dictator. I think it's a dictator. Well, I would argue that if you look at the history of Ukraine since the 90s, since it became a, for want of a better phrase, democratic country, as they would say, well, I mean, by the same criteria you support Putin being popular in his country, I think just under 90% of Ukrainians voted for it. You wouldn't dispute that. Well, first of all, the country had a coup sponsored by the United States government, the CIA, in 2014. So everything that happened subsequent to that, I don't think we could call part of the democratic process. But just Zelensky personally is not elected. He's not an elected leader. He rules by force. There's no election that gives him legitimacy. እዚኣ እታ ዘረባ ኣይደልይዋን እዮም ግን እቲ ሓቂ እዚኣ እያ ስለዚ መጀመርያ ዘለንስኪ ዝተመረፀ መራሒ ዕልዋ ተገይሩሉ ብኸምኡ መንገዲ መፅኡ ድሕሪኡ ዝተገበረ ናይ ዘለንስኪ ምርጫ ክትብሎ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ መፅኡ ኢልካ ክትዛረበሉ ከቢድ ኢሉ ዕልዋ ዝገበረ ድማ ሲአይኤ ናይ ኣሜሪካ ይብሎ ኣሎ ካብ ቀፂልና ድማ እቲ ንሪኦ ዘለና መስርሕ እዚ ሕጂ ትሪኦ ዘለካ ኩነታት ዳርጋ ወላ እውን እታ ንእሽተይ ናይ ምርጫ ዝነበረት ንሳውን ግዜኣ ሓሊፍ እዩ ስለዚ ሕጂ ድማ ዘይተመረፀ ብሓይሊ ዝገዝእ ዘሎ መራሒ ኢና ንርኢ ዘለና ይብሎ ስለዚ ኣገይን እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ከም ሓደ ሂሮ ከም ሓደ ዓብ ናይ ዲሞክራሲ ተኸላኸልቲ ኮይኖም ክዛረቡ ከለዉ ኤግዛክትሊ ኣይናይቲ ዲሞክራሲ እዚኣ እታ ዘረባ ነዚ ዘረባ እዚ ከማን ክዝረበሉ ኣይክልኒ ነይሩ እዚ ቪድዮ እዚ ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን እቲ ብሊንከን ከሎ እዚ ቪድዮ እዚ ሴንሰርድ ምኾነ ነይሩ ሎሚ ግን ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ስለዝኾነ ታከ ካርልሰን ድማ ዓርኩን ዶናልድ ትራምፕ ስለዝኾነ ዝኽልኩሎ ሓይሊ የብሉ that's why ድማ ዘረባ እዚ ክዝረብ ዝኽእል ዘሎ So that's not a defense of Putin. It's merely an attack on the idea that Putin's the only dictator in this contest. How is Zelensky not a dictator? Do you think Putin's a dictator? I guess, yeah. I mean, if I stand up outside the Kremlin and say down with Vladimir Putin, I'm probably in trouble. That's why I don't live in Russia. Right. I certainly think that Ukraine has had a lot of corruption.
No, but is Zelensky legitimate? How is he legitimate if he's not elected? Well, how could you support an unelected leader? Well, he's the president of the country. Well, he calls himself that, but there's no election that made him president. He blew past the election and said, "Oh, there's a war. We can't have an election. We're going to change the constitution." So how is that a legitimate leader? How could you support something like that? That seems, I don't know, like a dictatorship. Well, I would categorize my support for him as بعفجة ولا حنت ملتيه بلون تزربا كم بل سلسلة بحالة رايو بيرس مورغان سمارت كوني زفتنجن إن جنرال تاقوداي أبيد ميتات طب زادي بيت زيا بخمر ما بزوج سب رياكت قبل لاريه this is true أمو داتا تيكونتات بين جيرو يودا هون بزيا security guarantees for Ukraine seem to be very much at the center of this conversation. Jessica, can you tell us a little bit more specifically about what Ukraine would be hoping to see in terms of guarantees going into negotiations? Well, last week, President Zelensky, in his speech to the World Economic Forum in Davos, said that Ukraine would want, for example, 200,000 European troops as a security guarantee, patrolling and protecting any sort of demilitarized zone that would be established. Now, that number, of course, is extremely large, and most folks, even allies of Ukraine, would say it's an unrealistic number. Said for emphasis, the real number would probably be somewhere in the tens of thousands. But this بعفشة تي جرانتك بحال زغل ندعري تكونتات كودا خينو يوكرين تعينت جرانتك وهبا يخل راشا مزيا كالب كي تكبر بقمت على واي زاربنيم راشا زيادة جرانت تدلي معناته يوكرين بزح زي سلزة حللوهم زلو راشا جرانتك اليومي بحفشة زلنسكي كسب كل تميت الشعز هو نيروب أسراويت كأت كم زلو كل تميت كابيهم كوتسولو بحفشاجن جرانتيز هون سراويت كأت كم زلو يابتني دافوس وعلى تزاري بخمس نبرة يزن كرزلو. is just one example of the underlying issue. As Gesine said, any deal with Russia is a deal made to be broken by Russia. Their word means nothing in such situations, as we've seen again and again throughout this conflict, going back to 2014 and the Minsk agreements, since Russia's diplomatic deals are simply to buy time and to allow them to regroup and then no doubt commit further acts of aggression and also of كل تسمع مسراشا زقبر بعلم كفرسوا مخانهم فلوتي تبدأ بقمت عليه زغا بزعق زي دي بانك تزغون زربايو أوروبا يمنتي كنتات أمريكا ندخل الديلس النافرسة تخيز نبرد جن أجي التميديا تسع كندي نحسوت كم حق غيرو عم مزراب بالحكم زلو ويحيل كم زلو هذا كابز نقداينا يوكرين روسيا نمهرو زلنا عبز زمس زلو غانه ميديا زبهال بوليتيكنياتات ميديا كم يجرو من حق قمتيلهم نهزبك من خمس غول ندمبرز كيبلهم بتدقق مستزاربو كم زي قبول حق أبلاغ زبلو غيركا كشوتو كم دخلنا نرزلنا and this should be an eye opener يبلو عين سبق خفز اللوي معناته كم يجرو من النجارات تويست مقبار تواويخا كم حق أمثيل كان يمزرب لمدو خمزلو تمكرو خمزلو كابزن اللي عليك كتم هراي تخلني غا سبحان الله زعبا حجرات بعد أفريقيا أنا يرترا كم دليتهم يوم أوزع حتى مني نابزقد بزحت كالوت مهورات كيلاتات دقاقي ممزنة روا كونتات كم زي لو كم زي فيديوهات متيوم بجروب متيوم يوم نتناقر قبل وظيفة مالتي. Of course, hybrid warfare. So what we really need to see right now is increased weapon support to Ukraine and also a stronger implementation of the existing sanctions regime against Russia. And furthermore, we need to see moves from the Trump administration that they understand that any victory for Russia is a loss for the United States and even for Trump personally. And that is sort of the situation that we see developing behind the scenes right now. A lot of folks in the Republican Party, this is the party of Reagan. And even though a lot of old party members and influential politicians are wearing انتهت ولدلا بحفشان دونالد ترامب كان تايكن منو كن كلالنا زخون يكون عوتنا راشا سعرتنا امريكا مخانو how is that even possible بخمي كون زغل is these people are انا بحكوا زقرميهم امريكا دونالد ترامب عسرتك زي نغيركم راشا وقربيتنا يكونتني لنا امونغو يوروبا امونغو امريكا أتلانتيك أوكيانوس الله سلزي سأجمع يبلنا كامريكا فافيلوم كمي أصرت تلتسلسك زي كما يلوم الله سلزي this is a European problem يلوم European ما كافلون كتاتلون زلون زيادة بركتون أتومي كونزغل يلوم الله أب calculation أي دونالد ترامب كداينا يوكرين استودينه ترجم زلوا كنا تايكون زخون الربح يبلون التنيتو زبال كابتلتنا ب5% كافلالو 5% دايبو معاد بليونات جذب نبتنا أسوار فيها كامبانياتنا أمريكا كاتيو إناتي هلو
ስለዚህ እዚ ሓደ ካብቲ ነቲ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ጋራንቲኒ ማዓት ገንዘብ ክገብራ ምዃነን ጋራንቲ ክበኒ that's it ኣሜሪካ ቢዝነስ ፒፕል እዮም ንቢዝነሶም ድማ ብኩሉ ዋጋ ይኸድዎ ኣለዉ እቲ እንተቲ ኤውሮፓ ድማ ጅሆ ተታሒዙ ኣሎ በቲ ፀገም ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ድማ ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ ኣይ ሆፕ ኤቭሪባዲ ካብዚ ነገር እዚ ተማሂሩ ዘድሊ ስጉምቲ ክገብር ተሓሳስቡ ከስፍሕ ይፅውዕ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ድማ ናይ ወትሩ ፃዊዕትና እዩ እዚኣ ክንገጥፈ እዚ ምኽሪ እዚ ነቶም ቁጠባዊ ሂወትኩም ክትቅይሩ ንትደልዩ እዩ መጀመርያ ንገንዘብን ንቁጠባን ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብ ዘይርዳእና ኣብ ዘይንፈልጦ ክንዕወት ስለ ዘይንኽእል ካልኣይ ከምቶም ዕውታት ናይ ቁጠባ ናይ ገንዘብን ከምኣቶም ፈሊጥና ከምቲ ንሶም ኢንቨስት ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብቲ ሴክተር ንሶም ኢንቨስት ዝገብርዎ ዘለዉ ክንገብር ኣለና ሳልሳይ ዕውታት ናይ ቁጠባ ጠጠዋ ይብሉን እዮም ይኣኽለና ይብሉን እዮም ንሕና ድማ ከምኣቶም ቀሲልና ኣብ ሓደሽቲ ሴክተራትን ኣብቲ ናይ ቀደም ሴክተራትን ኢንቨስት እናገበርና ክንከይድ ኣለና ነዚ ኩሉ ክሕግዘኩም ዝኽእል ብፍልጠት ይኹን ብተግባር ኮርሳት ኣለና ኣብ ኩሉ መዳይና ሂወት ፈሊጥኩም ስጉምቲ ንክትወስዱ ድማ ክሕግዘኩም እዩ ተጠቐሙሉ ክብለኩም ይደሊ ታንክ ዩ ቨሪ ማች